Menta kesengi kat kendai turing urumpang arhajar arpeun riu kaseng United and Youth Movement UHM West Janji Hills hapo kejingelam jang uba penjur bhasu chiang President West Janji Hills District kila lej bu da kejing tho ha office jang Deputy Commissioner West Janji Hills Jawai namar bala bon palat kinong penyai yobi an ya ki masi ki mut ki bawan na ki thany Assam nang ba ka khanduli barato mukro bat na ki we ki chinong ki badon hapo West Janji Hills Habaya Kuren Baduba Penjur Bhasu Chiang President Ula Ong Ha Ka Jing Shisha Ke La Dep Ujor Prasha Ya Ki Ne Ki Nong Khayi Be An Henry Tip Kum Nu Ki Ne Ki Nong Khayi Be An Ki Dang Yo Ban Ka Mai Be An Lai Lui Kat Bamon Ya Ka Ne Ka Kam Shushu Ula Ben Rap Ba Ka Jing Shalan Be An Ya Ki Masi Ki Mo Sha Bangladesh Ka Wan Ra Ya Ka Jing Du Na Do Masi Hapo Jalla Bat Ka Pen Kiu Ru Wat Ya Ka Dor Jong Ka Do Masi Hagi Yew Ki Hat Hapo Jalla Meghalaya Kasyang kadap da ka jing sew khia shi ka de ya ka ne ka jing pen ya yew bi an ya ki masi ki muj bat ka ba ma shu shu ka long ba yo le se ki don ki briu ki bashim ka bu ban od do ya ki ne ki masi ki ba wan na Assam ki bom pat dep check up la ki long na em ki ba bit ban bam da ki briu Kumta kasyang kalakarpat ya ki bor badai pej man shim khia ya ka ne ka kam kham kloi khnang bakan long ka jingkar khu ya ki nong bam do masi hapo jong ka jalla Meghalaya khadu kasyang ka karpat ya ki bor badai pej man khang si sendon ya ka ne ka kam khayi be an ya ki masi ki muj bat lada ki bor badai pej kim le ai kasyang kan nam song klikti hanre kan yai budin ya ka ne ka kam khayi be an ya ki masi ki muj Yasmi Nagalinga United and Youth Movement UHM West Janji Hills District Dalai Chemi wa Deputy Commissioner Jongka West Janji Hills District pada hajat por lawaman kledu yang ka SPCA hajing itu wa kini ki illegal transportation hajing itu wa gemesi wa kimut ki bumi la Thanya Assam naduk khanduli Namdong Narting Terter Bat Kumi le La Kachnong Mukro Berto Hangran Terter Tengi Nagaling ka UHM Idap lagi jing skokhe Kajing itu wakini Kimar golong le Kimar illegal transportation Ahdin mendiok UHM disi di UHM wa kemadam bala Bala gerpat ya kala wa upat seni yang ni kam ni bahak kat kam jing tip jong ni lagi local communities wa MC2 wa bon ba ki illegal transportation hajing to masi komik nang tu bithan kom am ki kot kisla order dap jing to hari ni singi wada dap cha ka district veterinary officer jong ka DVO jong ka West Janji Hills Henry wa kat kam go jubab ko ngiyo wa ongki wa men am ka lipstock lan ka checkpoint Hapo West Janji Hills District Henry wakat yang fitness certificate wa MH wa issue daga government Henry ngi kwa ban bu ka jingli ada clip stock la ngi checkpoint bom MK kamnu ye gi issue ye gi fitness certificate hajing to wa gni gi mar ngi nagali nga sengi penram jur pre kini gi bru gi wa KBN hajing to wa gni kakam tangi nagali nga sengi kerpat ya ka district administration Wokang sendon go yagini kikam ladam khang go ngi nagaling kaseng ngi mombat se hap chim hi yagini kikam ne bawa kajing adom si hi wa man go wa kajing chalani gini mar am kam ye gachat khain na to kibru yong ka West Janji yong ka Janji Hills bat ka bru yong jalahi ubam te am kam go ye gachat kya hajing to wagini gimar ladam am man kam nu mam ubam kibru yong ai ladam am go ta fitness certificate la ka concern department go dai upai Tengi nagaling ka UHM ngi kerpat ya sajisin ngi kerpat ya district administration wo chim kya go ya gani kam kanang wa kinong bam do mesti hapo rilum jan tia uman hiki kiwa kulai hina ka jingten sar himodur na Assam wan ga mesti kelam don gi checking kelam don ka ta fitness certificate open sakit daga concern department open sakit ini wato kini gi mar go ho bam man bo ujing ma go yangi gi bru am hapo jan tia
Bas sekawile kat kamu jingyuk jingtip jong ikam keseng wa kini kimar ko wan la asam thru ni tu cha kitha wa dadap kelama la tane wa kat kamu jingyuk jingtip jong ikam keseng wa lai le hadok poi chadok jo Bangladesh ami ke proof la ke evidence hai wa bathap ki la ha ke chipka bhajing sket uthap ki ka ki man ar talin na henry thap ki masi klam da am ka jing berkhat la thap dosmon ki la am ki jing im henry am ki jing ma ka yong ka animal arts la am ki ko an ko tham te ini geleng yang ikam keseng wa ikam ke jis saukhya wa hajing to wa kani kam ini geleng seng men chongklik ti da bodin ni kan kam ka jung kiudor jong ka dok mesti hapok ka than hapok ka jala ka jong hi wa dewa lai ka mar cha Bangladesh man bonsian hi kudor ima kudor ka dok mesti badok nong ye ka badok kudok kwa ubam ye ka dok mesti kerpat ye itu perlok hadin wadakso ikam sen boyo la sen nagaling district admission macam kia ko ida galing sen daw sim kia ka boyo la sen am ki perlok kino supplier kum am ki kot kisla osnya bha phe achwa wo wan phe wo klam phe wo kam phe ki mar yong sa bha presket rengkat bogi dokumen khnang wa ulai ki go la ban uyachun dan ulai ke la man uyatenro uyatendong prado prasnam di sini ina geliang sen iban jor sisen wa kerpat ya kada sa anusan bosnya ba wo khang no sisen don ye ni kam hejok por la yo ba pi man ka pha chadien la ka por wa ka thain khan duli ka thain mukro man ko ka dispute ora em go kajing mal ka por wa ka asam teleng baw em gini gimar ni kajing auri yo la se hagisnam go dadap la em kimar illegal go em stu ka sorkar man go ko jingjar wo solve ya kini problem de jingle yang di local community situ. Dengan ngelang am ki local community, ki local people ki bru, ku am tu kethan. Boyo se business ki hagan ki ka ngong lai leng ba ka sarkar, lai di watimet ga government, ye phi le wo sok. Man ni tu ki bru ko loi situ le. Yu man ki ku chong sok ku chong sai. Bon sin hi leng ba ka jing class wa kini ki wa ki illegal situ bon sin pendiki cha ke mesin ko le ku am tu kethan. Doi te hi kin boleh ci bon